فکرین کو جهان گوهراندن هون بخیر هاتنه درسومه یا زانستی دم باش از روزنامه‌وان او چکره وی برنامه مهرانم آفراندن کفشکرن آنکو داهنری چیکه داهنری پیوجوه کی نویه ماکینک آنکو چکرنک کو بری چنه بیه پێدەویە کو کێفشکردن و داهێنەری ژێ زانست و تێگەشتن و لێکولینە داهێنەرەوەرە نەتەنێ ژێ تێگەشتن و هێژاییاویە هەشن بەر بچاوگێن هەردەمی ژێ چاپخانە و چاپکردنێوە بگرە حەتانی ڕۆناهی فلۆرانسان هەژمارێکێ نوبوونە ژیانە مە گوهەرینە و باشتر کرن لەڤەر هەشن بەر بچاو ئێن لە پشت وان داهێنەرە نەهەنە جوان یوهانس گوتنبرگ یکمین چاپخانه به تیپنگ و هزبار یین جهانی آفراند. چاپ کردن پرتوک و ادبیات جبو رنسانس و هروسا رفورماسیون پروتستانت و سردمن رونایی رولکی مازن هبو و گوهرین انگلک مازن جهانی ده پیکانی. بنجامین فرانکلین او بناو دنگک و گلک آفراندن بچوک و مازن هبونه یک جین هر بناو دنگ جرباندن بادبادک بو و هر روسا چکرنا آلت که بکاره مالانج بروسکی بپارزه وی گلک آفراندن بچوکی ین دن جهنه کو جوان اجاق گاز و هر روسا چکرنا اینکین دو کانونی و گلک تشتهدنه بنجامین بخوا چالاکوانێکی جواکی و سیاسی و gelekî jêhatî û zîrek bû û nav wêneyên xwe jî bû hemêşe li ser $100 Amerîkayî bicîhêle. Alexander Graham Bell dixwast têlegrafê çêtir bike û vê demê tenê dikarî peyam kê û her carî yek peyam bişîne. Vê biyarîkariya Thomas Watson re kevşkir ku deng dikare bi rêya têlkî re bê veguhestin û ew jî bû sedema çêkirina têlefonê. Henry Ford ew keseyê ku modela binavdenga a otomobîlên Amerîkayê pêkanî. Ew ê yekemîn otomobîla ku ji bo Çîna navîna giştî li Amerîkayê anî. Wî dê heman demî de karî xeta montajê jî li Amerîkayê de damezrîne û pêk bîne û ew jî bixa bû destpêka şorîşekê aborî û pêşketinekî mezin li welatên Yekbûyîna Amerîkayê. Nikola Tesla dabînkirina elektrîka nûjen a alternatîva AC pêşxist. Wî bi dahînana sîmpîça Teslayê karî ku elektrîka AC bi voltaja bilind a nezm pêk bîne. Nikola herdem tevî Edison de kêberkeya pêkanîn û dahînanên elektrîkî de bû. Pêkanînên elektrîkiyê wî karî gelek destkeftên mezin bi dest ve bîne û heta niha jî dom dike. Ew maşînên Teslayên berqî û ceryanî ku niha jî li dinyayê de gelek binavdeng in her li ser navê Tesla hatine danîn. û dahênanên modern yên îro nûbûn qet nasekine. Îro em ji karînên iPhoneên ku ji hêla Steve Jobs ve hatine afirandin û her wiha lêgerîn û peydakirinin adresên ku
جه گوگل و جه للا لاری پایش او سیجی براین و هاتنا آفراندن فاعوالك موجي دكارن داهنرك جه پرسکرێکی گەل را چارەسەرکی ببینین ji hemû ewan astengî û nerxetî û perîşaniyan re çaresera bibînin kêmasiya binêrin û çaresera xwe de ramanên nûjen dikarin ji guhdarîkirina aliyên din û mirovên bidan kîn û pirsgirêk û derd û janên aliyê din re berneber kirin pêşeroj ve afirandina me